ništa, ajde uradit ćemo ono što će danas da se desi, imat ćemo povećanje kamatnih stopa. Znači, jučer smo imali, samo da vratim jučerašnji datum, ono smo jučer imali je CPI, znači projektovno bilo na 7.3, dobili smo 7.1. Iako je crveno, mislim, to smanjenje ne znači da je negativno, to je to što je crveno na vestima ne znači da je negativno, već da ovo je ultra pozitivno bilo juče. I samim tim imali smo jako veliki rally na indeksima, generalno i na kriptu i ostalim asset klasama. Danas imamo povećanje kamatnih stopa. Šta to znači? Trenutno sedimo na 4% i sada projekcije mnogih analista da će biti, to jest većine analista da će biti 50 baznih poena povećanja. I sada imamo 3 moguće opcije. Više od 75 sigurno neće biti, ali imamo 3 opcije. Prošli put su imali, to jest imamo 4 moguće opcije. Prošli put su imali malo onako blaži ton što se tiče projekcije dalje za kamatne stope. Rekli su da postoji poboljšanje i smanjenje inflacije i samim tim oni su poslali jedan pozitivan ton. Sada, također treba imati u vidu da povećanje kamatnih stopa također utiče koliko duga, to jest koliko oni moraju da plaćaju novca što se tiče koliko servisiraju svoj dug. Recimo, oni sada imaju preko 30 trilijuna dolara duga i sada neki dug dolazi na naplatu koji su uzeli pre 10, 20, 30 godina. I neki je dug i po velikim kamatnim stopama, dok je ovaj dug koji trenutno imaju po nižim kamatnim stopama. Međutim, i dalje moraju da ga plaćaju, iako su ga sami sebi izdali, oni moraju da plaćaju taj dug. I sada, u jednom momentu, oni neće moći da drže dugo te kamatne stope, pošto cena servisiranja njihovog duga trenutno izvisi oko 400 milijardi dolara, što je ozbiljan novac i sve to odlazi iz novca koji plaćaju poreski obveznici. I samim tim, postoji šansa da će povećati 25 baznih poena upravo zbog toga. Ako bude 25, to će biti izuzetno pozitivni signali za tržište. Ako bude 50, to će biti, imat ćemo neki rally, a ako bude 75, imat ćemo mnogo krvi na ulicama, što bi rekli, bit će onako baš krvavo. Ali eto, to su neke projekcije koje mogu da se dese danas što se tiče povećanja kamatnih stopa. Ajde ja podelim ekran. Samo da pređem ovaj današnji trade, samo sekundu jedna. Nikola? Reci. A u kom ti se kanalu nalazi ovaj link do kursa, malo, da li si ga premeštao, malo sam se zbunio. Link do kursa? Da. Pa ti, sada ne znam koji si email stavio, mislim mogu ti to provjeriti sve, ali ti možeš njemu pristupiti kroz, evo ovdje ti se nalazi, samo da ga nađem. Ovdje na Discordu pitam, znam da mogu da uđem kroz mail. Moram da provjerim gdje se sada nalazi. Ajde, navez možeš kasnije, ajde. Da, mogu ti kasnije to pokazati. Ajde samo da prijeđem, onda Važi. Vidite moj ekran? Da. Ok, ono što smo imali, ajde uzet ću samo drugog brokera da sad ovo ne radim. Znači, pred otvaranje smo imali kupljenu likvidnost ispod i Azija nije bila pokupljena. I ono što sam čekao u tom momentu da se pokupi Azija, znači da se pokupi ta likvidnost. Znači ovdje smo pokupili likvidnost i onda sam tražio da mi cijena da prelom ove strukture i da vidim iz kog impulsa će to doći. Ovdje ne dobijem nikakvu šansu za ulaz i ono što čekam je ovdje nakupljanje likvidnosti i probijanje tog gornjeg nivoa da bi se mogao pozicionirati. Ovdje dobijam, samo da vidim, samo sekundu mi dajte. Je li to taj impuls? Na 5, znači ovo na 30 minuta, Znači ono što čekam je da u ovom momentu cijena je na 30 minuta probila ovaj impuls, to jest ovu strukturu i ono što čekam je da mi tu cijena probije. I sada kada smo probili, to jest nismo još probili, samo da vidimo s kog impulsa to je došlo. Što smo probili to na 5 minuta. Ok, moram pomeriti na 5 minuta. Ok. Znači, iz ovog impulsa ovdje je došlo do probijanja ove strukture ovdje. Jer smo se zatvorili iza. I samim tim to znamo da odakle nam dođe to ispucavanje, da se tu nalazi najveći volumen. Ajde baš da vidimo da li to tako je bilo. Znači, upravo je tu i bio najveći volumen. I sada bio je jedna na 2 minuta. Mislim da je to bio ovaj.
Znači ono što sam čekao da cijena dođe u taj nivo, jer ono što ovdje imamo također je order flow. Znači ovdje postoji order flow i samim tim to nam daje naznaku da je to ok da se tu pozicioniram. Sad vidim da sam ovdje napravio jedan mali... Iz ovog ovdje impulsa je došlo to probijanje strukture i ono što sam čekao da mi samo cijena da potvrdu uz konfirmacijske svećice kada uđe u taj nivo. Znači imamo jednu svećicu, imamo drugu svećicu i imamo treću svećicu koja je bila bullish engulfing. I samim tim ovo je bio moj automatski market execution sa oko 4 pipa stop lossom i moj prvi TP je strukturalni break na 5 minuta, a to je ovaj ovdje. Ajde sad da vidimo kako je ovo krenulo. Znači ovdje cena se odbila. Kad sam vidio da cena ne uspjeva da napravi novi high, tu sam se povukao na break even. I onda cena posle toga mi je potvrdila prelom struktura i posle toga je samo nastavila se kreće gore. I sad moj TP mislim da je vrlo relativno blizu. Tako da, eto tako izgleda. Znači nakon što smo probili likvidnost, tražio sam impuls iz koga je sve to krenulo, to probijanje strukture, pošto sam imao šansu da se tu cena vrati i da tu tražim ulaz. Nakon što je cena ušla u taj glavni nivo gdje je u stvari struktura bila i probijena, tu sam tražio svoj impuls, samo da povučem i onda. Znači, iz tog nivoa je krenulo sve i samim tim to je moja bila potvrda za pozicioniranje. Imate neki pitanja ovdje? Imam ja. Reci. Možeš samo da uveličaš ovaj? Da uveličam? Ne, ako samo čak da približiš, na 1 minut mi treba. Može. Sad, ako si posmatrao samo na 1 minut i kad si vidio pokupljanje dole, tu likvidaciju, i sad, na primjer, da li bi to bilo, ja bih posmatrao tako što bih čekao poslije te pokupljene te Azije, da mi probi tu sljedeću supply zonu ako iš na 1 minut, tu iznad. Aha, misliš na ovu? Misliš na ovo ovdje? Tako je, taj bi čekao pokupljanje i onda bi tu samim tim dobio bi limit order, da li je to zakasnio. Tu sam zakasnio. Tu si kliknuo. Da, tu sam zakasnio i... Dobar, gledam, zašto to nisi uzimao onako jasno i dosta? Da, odavde je došlo, vidiš da je, mislim, pokupljen već impuls i onda mi tu nije imalo ni smisla. Ja sam tražio sljedeći impuls i onda iz ovog impulsa ovdje je napravljen taj prelom strukture i tu mi se nalazio najveći taj point control. I kad je cijena ušla i dala mi konfirmacijske svećice, to je bilo moja automatska market egzekucija i tako sam se pozicionirao. Ali znači, iako ovdje imamo lep impuls i ono što bismo mogli da gađamo, znači mi smo mogli da posmatramo ovo, ali isto tako moram da računam da cijena ne mora da dođe do tog nivoa. I ako pogledam sad ovaj nivo, nakon što smo probili tu major strukturu, tu je bila dobra šansa za pozicioniranje. I samim tim je potvrdio i moj volumen, da se u ovoj ovdje zoni nalazi taj najveći volumen i point control. Tako da bukvalno je to bilo sve prosto. Znači nakon likvidacije ovih nivoa, te likvidacije su iskoristile pogonsko gorivo za dalji nastavak pokreta na gore. To je sve bilo. Sad ono što je isto jako bitno znati, da se mi nalazimo u popriličnoj discount zoni i samim tim u jednom momentu ovaj nivo može biti pokupljen jer nam se tu također nalazi i likvidnost. I samim tim vidjet ćemo sad šta će danas biti što se tiče kamatnih stopa. Možda ovaj nivo bude i probijen, mislim prilično je daleko, ali ono što generalno se očekuje 50 baznih poena što će biti prilično pozitivni signali za tržište i samim tim usporavanje rasta kamatnih stopa što su izuzetno dobri signali za tržište. Tako da eto, sve zavisi od kamatnih stopa. Ono što također moramo baciti je pogled na dolar indeks. Nastavlja da se ruši i danas. Znači nastavlja da se ruši i danas, jučer ima ozbiljan pad, danas ima pad i samim tim ovdje nemamo nikakav narativ u promjeni strukture. Čak i na 4 sata i na 1 sat nemamo faktički ništa. Znači imamo range, znači high, low, na 1 sat isto tako. Znači bukvalno nemamo nikakvu naznaku da će doći do promjene momentuma, tako da ovo su odlični signali za akcije, kripto i ostale indekse. Vidjet ćemo kako će se zlato kretati. Mislim što se tiče zlata, ja lično očekujem da će doći do jednog momenta do probijanja ovih nivoa. Sad ne mora da znači da će doći u ovoj godini, ali mogu da dođu negdje naredne godini. Iz ovog nivoa ovdje bi moglo neko dobro pozicioniranje da bude za long na zlato. Ali pre nego što cijena uopšte krene da dođe do tog nivoa, znači jeste da je tu odličan nivo, sad smo već prilično podmakli i vidjet ćemo kako će se nastaviti kretati taj rast. Znači ono što smo, dok smo Miloš i ja bili deo financijskog putokaza, smo pričali je za zlato, znači cijena, dobro se ću se. Recimo, je li jasno vidite moj ekran?
Dobro, znači ovdje smo imali nakupljanje likvidnosti i samim tim taj nivo je bio neminovno za probijanje. Također znamo da ovdje iznad imamo nakupljenu likvidnost, znači levi vrh je viši od desnog i samim tim to nam govori da su to dobre zone za pozicioniranje. Znači ovdje smo imali support zonu koja je neminovno morala bude probijena kako se cijena približila ovom nivou. Također iz ovog ovdje nivoa imamo impuls koji je polomio tu prethodnu strukturu. Samo da povučem volumen da vidimo što će nam kaže. Da, upravo se tu i nalazi i cijena se nakon toga odbila ka gore i sada kako je cijena došla u taj nivo, tražili smo promjenu narativa. Znači moramo doći na 4 sata. Na 4 sata smo mogli da vidimo te duple promjene strukture i sada je tu cijena gradila likvidnost. Znači imali smo znak snage na marketu. Samim tim cijena pokazuje da su tu kupci, da su oni prisutni da žele da pomere cijenu na gore. Kako se cijena kretala ka dole, također je gradila likvidnost na manjem time frame-u i samim tim dolazeći do ovog nivoa je izbacila te igrače iz igre. Samim tim to možemo jasno da vidimo ovdje. Onda imamo zone od interesovanja koje možemo da posmatramo. Žao mi što nisam posmatrao ovu zonu jer sam vidio ovdje likvidnost koja se nakupila, jer sam čekao probijenje tog nivoa. I ono što smo, znači nakon što smo izbili tu likvidnost, opet smo se vratili tu zonu, nakon čega smo nastavili naš rast. I nakon toga je cijena se samo odbila ka gore. Tako da ovo je onako savršena reprezentacija onoga što radimo. Samo eto, žao mi što nisam posmatrao ovu zonu tada i onda se cijena samo dala odbijanje i nakon toga nastavila svoj rast. Evo ga. I tako to izgleda. Neka pitanja, momci? Koji se tu? Pozdrav svima. Ništa. Ajde da, ono što ćemo danas raditi je Vajkov. Ajde vratit ću ovo sve, pošto je Zlato odličan primjer. Znači, da bi ja ispunio svoje kriterijume na osnovu koji tražim svoje ulaze, znači ovdje sam se nalazio uglavnom u velikoj zoni, nakon što smo probili tu likvidnost, vidjeli smo kupce koji su pomerili cijenu na gore. Znači vidjeli smo da su kupci prisutni i da žele da pomere cijenu na gore. Samo sekundu više. Nakon što dobijemo taj znak snage na tržištu i vidimo, ono što čekamo da bismo ispunili sljedeći uslov. Znači jedan od uslova je znak snage slabosti. Drugi uslov je nakupljena likvidnost. I treći uslov je likvidacija. Znači moramo vidjeti likvidirane tradere kojim se pozicioniramo, zato što nam to daje znak da su igrači likvidirani i da je vrijeme za promjenu narativa na čartu. Znači, ok, ja samo dopustim. Znači ono što sljedeće čekam, da cijena mi nakupi likvidnost ispod ovih nivoa, da bih ja tražio neko pozicioniranje. Znači vidimo da nakon što cijena dolazi, do tog posljednjeg dna, do posljednjeg strukturalnog dna u posljednjih 2-3 godine, samo da vidim koliko to bilo. Znači to je posljednje strukturalno dno od 2020. dana. Znači i samim tim to nam govori da je plan koji radimo dobar. Također, ono što ovdje imamo je nakupljene likvidnosti, to se jasno vidi na manjem time frame, ako idemo na 45 minuta, možemo da vidimo tu nakupljene likvidnosti i samim tim to nam govori da će se igrači izbaciti sa jedne strane pre nego što napravimo glavni pokret. I sada ove igrače izbacujemo. Znači ove igrače izbacujemo i samim tim to nam daje dodatnu naznaku da su igrači sa jedne strane izbačeni. Ono što mi ovdje, iako je cijena se odbila, mislim cijena ima razloga da se odbije do ovih nivoa, ali za dodatnu potvrdu, za dodatnu konfirmaciju, mi moramo da imamo i likvidirane nivoa pre našeg pozicioniranja. Znači, mi smo ovdje vidjeli likvidirani igrače s jedne strane, ali nismo vidjeli likvidirani igrače ispod ovih nivoa i samim tim nisam imao konfirmaciju da mi se dešava neka promjena trenda. I samim tim, ovdje smo nakupili likvidnost i sada ono što ja tu čekam je da cijena je došla do tog nivoa, namamila igrače, znači pozicionirali su se ljudi koji žele da idu long i sada ono što čekam i samo likvidaciju njihovu, znači likvidaciju svih ljudi koji su se rano pozicionirali na tu support zonu, promjenu strukture i moje pozicioniranje. Međutim, ono što se desilo je da cijena je samo nastala svoj rast ka gore i samim tim nismo imali ovdje mogućnost da se pozicionira. Ja lično ovdje ne vidim setup sve dok ne vidim likvidiran ovaj nivo. Zbog toga nisam vidio. Znači mogu sam da tražim gore neko pozicioniranje, ali pošto ovdje se već nakupila likvidnost dok je cijena bila tu, sam čekao da mi cijena izbaci sve ove igrače, napravi prelom strukture i onda
i onda da se pozicionira kako gore. Znači glavne stvari koje moramo imati u ovom pristupu je da moramo imati nakupljenu likvidnost. To je po meni broj 1 koju moramo da ispunimo kao kriterijum. Znači, to je, ajde kažem, mogu napisati. Znači, number 1 je najbitnija konfirmacija, znači nakupljena likvidnost. Sljedeća stvar koja dolazi, koja nam je bitnija odnosno na drugu, je ovo. Znači, number 2, moramo da imamo likvidaciju. Znači, moramo da vidimo likvidirane tradere pre nego što se mi pozicioniramo. I sada, znak slabosti snage nije neophodno da mora da se desi, dobro je da se desi, ali nije sad skroz neophodan. Ovdje smo imali, da kažemo, pokazivanje. Znači, ovo je bio znak snage u toj početnoj akumulaciji koja se dešavala na zlatu i samim tim to smo imali konfirmacije. Znači, mi smo ovdje imali sve konfirmacije osim jedne, a to je likvidacija. Za mene likvidacija mora da postoji da bi se pozicionirao, jer bez ovih konfirmacija ja uopšte ne gledam trade. Znači, da ovo primjer je EURUSD koji se desio, znači ovdje smo imali likvidaciju koja je poslužila kao pogonsko gorivo da bismo se mi pozicionirali u tom trade. I samim tim to nam je bila jasan naznaka, ali pošto se ovdje na zlatu nije desilo, samim tim nisam imao svoj ulaz i nisam imao ništa što bi mi dalo naznaku da je ok tu da se pozicionira. Neka pitanja mogu se. Znači ovdje, ako ja sad uđem u ove Wyckoff šematike, znači ako ja uđem u ove Wyckoff šematike, onda ću vidjeti da ima sve ove stvari, da ti doneseš odluku da, ne znam, preliminar support, selling climax, automatic rally, secondary test, onda imamo opet prelom strukture, pa imamo secondary test u fazi B. Ono što mi pamtimo je likvidnost, znak snage i likvidacija. Ovo less point of support. Less point support i nakon toga cena nastavlja da raste. Znači sve ove stvari vam ne trebaju. Znači u principu kod distribucije mi imamo dve mogućnosti šta da se desi. Znači imamo UT i UTAD. Sada, šta je UT, a šta je UTAD? Ajde točno nasati. Znači isto, kao što imamo za akumulaciju, ja sad obrnem ovo. Znači ako nam je ovo bio znak snage, ovo nam je sada znak slabosti. I sada, što se tiče, znači isto imamo ispunjeno, i sada što može ovdje da se desi? Znači ovdje imamo savršenu tu šematiku, imamo i automatic rally, sve imamo, ali te stvari ne treba da pamtite, zato što količina odluka koju vi morate da donesete je veća i srazmjerna sa tim. Ideja je smanjiti broj odluka i držati se prostih principa koji su nepromenjivi. I sada, šta je UTO? Šta u UTO u ovom slučaju može da bude? UT je kada dobijemo taj impuls, ali ne dobijemo prelom strukture. Znači mi dobijemo prelom strukture nekim manjim time frame da možemo da posmatramo te stvari, ali ovo je UT, znači ne dobijemo prelom strukture. Ono što u tom momentu čekamo je UTAD, prelom strukture i onda naše pozicioniranje. Eto ću je značiti. Znači UT je upper trust, tako nešto se zove, opet ne morate te stvari da pamtite, a ovo je UTAD, sad zbrskam se to tačno kaže, ali opet kažem, nije bitno. Znači, ono što je najbitnije u našem slučaju, da mi dobijemo prelom strukture. Samim tim ne moramo da čekamo UTAD, zato što UT nam može dati konfirmaciju. Evo, to ću sad i pokazati. Znači, UT u ovom slučaju nam može dati konfirmaciju bez da mi čekamo UTAD. Mnogi traderi čekaju UTAD, jeste to kao sigurnije, ali količina setupa koju ćeš da propustiš je srazmjerno velika. I sada ono što mi čekamo, UT može se desiti i onda naša pozicionira. Ali ono što je, UT je likvidacija. Znači, UT je likvidacija i sada ove stvari što mi radimo, Wyckoff je već uračunao te stvari. Vi ne morate da pamtite sve te stvari. Znači, automatski smo uračunali ove stvari u naš sistem pravila, jer znak slabosti i nakupljena likvidnost nam kreiraju naš slučaj na osnovu koga se pozicioniramo. Ako ja sada obrnem ovo ovdje i ovo sada stavim znak snage, i u ovom slučaju također moramo da imamo prelom strukture. Znači, likvidaciju prelom strukture i to nam pokazuje da nam je to spring. Sada, tako se zovu stvari u tom celokupnom Wyckoff šematiku, ali opet vam kažem, ove stvari ne treba da pamtite. Znači, apsolutno su neophodne i možete naći gomilu resursa na internetu koji pričaju o tome da ti možeš da pamtiš sve. To je kao da ja sada uzem i, ne znam, uzem da zapamtim sve ove šablone. Sad možda meni dolazi ovo malo prirodnije, pošto sam stvarno ovo milion puta prešao. Sad to mi dolazi kao da ja sad moram da pamtim sve ove šablone na pamet. Apsolutno ne treba. Znači, ono što vi samo treba da se fokusirate je na dva najbitnije parametra prema što se desi likvidacija. To je znak snage i nakupljena likvidnost. Zato sam ih i ovako nacrtao. Mislim, može i ovako da dođe. Mislim, ne mora da dođe ovim redosledom. Znači, može i ovako. Znači, ovo je opcija 1.
opcija 1 i ovo je opcija 2. Znači ovo je opcija 1 i opcija 2. A samo da promijenim ovo. Znači može i ovo da se desi. No prvo imamo nakupljenu likvidnost, a znak snage. Sada, šta je moglo da se desi u ovoj situaciji? Znači moglo da se desi ovako nešto. Znači ako uzmemo primjer sa zlatom. Znači imali smo taj, ovako nešto. Znači imali smo pad, sve je trajalo. I znači onda smo dobili smo prvi taj impuls. I sada ono što ovdje imamo je nakupljena likvidnost. Znači broj 1 imamo nakupljenu likvidnost. Znači to nam je broj 1. Broj 2 imamo znak snage. I broj 3, ono što čekamo u tom momentu, je da se izbace, samo pomijem nekako gore. Slobodno me sa pitanjima ako vam je potrebno isjecite. Ono što čekam, ja volim da vidim ovu stvar, da kada cijena dođe do nivoa likvidnosti da bounce, likvidira, da prelom strukture i onda napravi, i onda se pozicioniramo za pokret. Dobar primjer je Bitcoin, samo da nađem. Znači dobar primjer je Bitcoin, da kada je cijena došla do tog posljednjeg dna i kretala se, ona je ovdje davala znake nakupljene likvidnosti. Znači prvi put je to dala ovdje. Znači kako je došla do nivoa supporta, baš me i Filip pitao, Filip junior me pitao za, teo da uloži neki kripto, ja mu kažem baci pogled na chart na daily nivo i reci mi šta misliš. I on je bacio pogled na daily chart i rekao je da dok ne dobijemo konfirmacije, likvidacije pa onda konfirmacije u vidu preloma strukture, nema ni pomisli na ulazak na neko investiranje ili šta god. Znači kako je cena došla do tog nivoa, dala je impuls, znači namamila je dodatni broj ljudi na pogrešnu stranu i sada ono što sam ja u tom momentu čekao je da cena likvidira, da prelom strukture i onda pozicionira. I sada je cena tu par navrat opet došla, znači cena je opet ovdje došla i opet nakupila dodatnu likvidnost. Jer kako se cena tu približava, tako se veći broj ljudi otvara svoje pozicije, traderi, penzijni fondovi, institucije, znači svi otvaraju pozicije da se pozicioniraju. I sada i ovdje sam isto čekao prelom strukture da bi se pozicionirao. Međutim, ni tu nisam dobio. Dalje sam posmatrao šta se dešava, ovdje sam isto također posmatrao moguće pozicioniranje, znači da mi cena da likvidaciju, prelom, izvinite, znači da nam da likvidaciju, prelom strukture i onda pozicionira, međutim, ni to se nije desilo, nego cena nakon tog impulsa, znači ovo nam je posljednji high. Znači čim nam je ovo posljednji high, računajte da od toga nema ništa. Zašto? Jedino potrebno je jako veliki impuls da se desi, da je nakupljena jako velika likvidnost, da bi se uopšte ovo desilo. Znači na dnevni nivou pričam, da bi se ovo desilo. Znači mi smo mogli posmatramo na 4 sata recimo, ali ni tu nismo imali. Mislim ono što je moglo da se desi je ovako nešto. Pa onda. Ali ni to se nije desilo, nego je cijena samo nastavila se da pada ka dole. Recimo ovo isto bio dobar nivo za posmatrati. Znači imamo nakupljenu likvidnost, što je najbitnije. I ono što smo u tom momentu mogli da čekamo je likvidacija, prelom i nastavka gore. Ali ako ne dobijete ove konfirmacije, samim tim vaš setup je automatski invalidiran. Znači ako cijena nastavi da se kreće ka suprotno od smjera, znači u ovom kontekstu ka dole, znači vi tu nemate šta da tražite. Znači vrti se tu neka cijena, mislim da će sad tu, ovo je trenutni price action. Ovo je trenutni price action. Tako da, znači čim cena vam ne da te naznake, nemate tu šta da tražite. A vidim da se, možda nisam dovoljno jasno obratio na pažnju, da smo mi likvidirali ovo posljednje dno i da smo iz ovog nivoa napravili prelom strukture. I sada šta može da se desi? Znači ovdje imamo neki relativan equal low, ali ono što treba znati da nam je upravo ovdje najveći impuls. Znači zato što smo tu izbacili igrače sa ove strane. Ja sad ako povučem svoj volume profile od ovog nivoa do prvog tog imbalansa, upravo mi se tu nalazi najveći volumen, zašto iz ovog nivoa napravljam taj impuls gdje su izbačeni ti igrači. Sada cena, ono što može se posmatra, je da cena dođe od ovog nivoa i tu se odbije i onda nastavi svoj rast ka gore. Ovo možda bude dobar setup, recimo, to nisam primijetio, ali ovako nešto možemo da posmatramo. Neka pitanja? Dobro. Ono što ćemo sada da radimo je da provežbamo ovo. Možemo da krenemo od tebe, Filipe, junior mlađi, da uzmeš da nađeš, možeš uzeti bilo koji time frame, pa i 1 minut. Znači ono što nas zanima
nakupljena likvidnost, znak snage i slabosti i likvidacija. Da pokušaš da identifikuješ takvu vrstu setupa. Nikola, šta ti kažem da nema onaj replay mod, jer znaš ono banka mi se još nije, pa ne znam da... Ajde uzmi daily nivo, na daily nivo možda brišeš. Ajde. Da li vidite? Da. Evo sam uzao neki random, može ovaj. Naprimjer da smo mogli da imamo, ali nije... Ovo nam je bio... Možda nacrtaš, pa da. Da identifikuješ znak slabosti i ostalo. Ovo nam je bio UT, ovdje sam sve napišao. A da li, znaš što je jako bitno? Pogledati gdje se nalaziš. Kako misliš u tom... Jer ti si tu imao nakupljenu likvidnost i znak slabosti. Misliš na ovdje ili na ovdje? Aha, sada vidim na što misliš. Znači u principu ono što ti posmatraš... Ovo mi je bio znak slabosti. I posle povratak ovdje u ovu zonu. I nismo uspjeli napravimo UTAD. E pa to, jer možeš... Pazi, to ti je bio buying climax. Ovo, buying climax. Da, to ti nije UT. Ovo je malo... Ti nazivi uvijek malo zbunjuje. Sada u zavisnosti u kojoj... Pazi, ne moraš to da pišeš, samo ćeš se zbuniti i ostale ljudi. A možda zbog ostalih staviš. U zavisnosti koju strukturu ti posmatraš u momentu. Ako posmatraš cijel taj nivo gdje je cijena pala, ti si imao UT, imao si UTAD. Sad, samo je bitno da naznačiš koju strukturu posmatraš, to je sad. Pa mislim, posmatram ovo jer je ovo... Mislim, beriš i jasno je da beriš, okay. Tako da ovo je bila kao možda red distribucije. Da, okej, da li možeš onda da... sad kako da ti ovo objasnim. Da dođeš do nivoa gdje je prvi put likvidiramo likvidnost na manjem time frame. Ali to se vidi levo. Gdje ti miš sada bio? Levo ide, levo miš. Eto. A ti iznad nivoa. Da. Pazi, imali smo ovdje likvidnost. Imali smo ovdje likvidnost. Tako, gdje ti znak slabosti? Znak slabosti dobijam ga ovdje. Bravo. Tako što cena je probila tu. Gdje ti onda... Ono što je... Čekaj, onda bi trebalo da bude UT ovdje. Tako je. A ovo je UTAD, je tako? Tako je, jer UT nije napravio prelom strukture, a ovo je dobar prelom. Da. Znači UT nije uspio da napravi prelom strukture, dok UTAD jeste. I možda označi gdje je napravio UTAD prelom strukture. Da, mogu. Znači onda je UTAD polomio ovaj posljednju demand zonu. Dobijamo ovdje bio test na UTAD i poslije toga dobijemo sam. Super. Znači ovo je super. I ono što dosta dobro, ja volim kad nađem je to da će tržište da likvidira obe strane, znači dosta njih je navuklo ovdje na ovom, prodaju i samo ih izbušilo na prvi. Upravo to što si rekao, znači ljudi su prodavali tu prvu promjenu karaktera i onda ih je, a nismo dobili promjenu strukture i poslije toga je cena likvidirala UT, napravila promjenu strukture i poslije toga se sušila. Tako je. Nestaće ti baterije na laptopu, tako da sam uključim. Onda bih ga ja sad ovdje prestao sa streamingom, na sada punješ dok stavljam, ako nije plan. Može. Vidim da nam pobjegoše momci sada sa Filipe, ali bi ti želeo da možda prodiskutimo o ovome? Ne znam da li ti radiš ovaj sistem. Filipe je stariji. Ja sam se uključio možda pre 5 minuta, nisam pokušavam da uhvatim šta radite uopšte. Aha. Dobro, kao da su se ljudi uplašili da budu prozvani iskreno. Ljudi su se jebote, sad baš ja gledam, ja sam skočio nešto dok ne vratio se i gledam sad, čujem tebe, kaže nema nikog, gledam. Stvarno. Sad je tu bio Matija, Nemanja i Predrag. I bukvalno kako je Filip završio, tako su nestali s poziva. Šta si radio, jel? Ne, ovo mi je... Bukvalno kako si Filipe završio, oni su izašli sa poziva. A šta si pričao o čemu je tema bila? Si nešto neki mogu pričati? Ajde, mogu ti pokazati šta je bila. Iskreno, ovo mi je jako smiješno sada što se desilo. Znači, ne verujem.
Da, tema je, samo da pronađem, da sam ja to crtao. Da, znači ono što smo radili je nakupljanje likvidnosti i da se ta nakupljena likvidnost iskoristi kao pogonsko gorivo za neke pokrete gdje tražimo reversal, ili ako smo u skladu sa strukturom. Izvini, samo sekundu jednu. Daj, molim ti sekund jednu. Ajde. Šta smo radili ljudima, Fićo i Unire? Pa možda su uplašili Kvajku. Da, misliš, a? Pa nije ovo tako strašno, da? Pa nije. Pa da onaj ko se drži one slike baš dosta može da bude zbunjen. Da, upravo. Eto mi, Nikolaj. Šta je ideja ovdje? Znači ideja je, ako smo mi recimo u pravcu strukture, da pronađemo bazene likvidnosti koji mogu da se iskoriste kao nivoji za neki pokret u pravcu strukture. Ako smo bullish, a mi tražimo neki nivo da cena dođe, znači ako nam je ovako posmatramo. Znači ako nam je ovo premium nivo, sad to je ono što cena, to jest market samo odlučuje da imamo premium, da imamo discount. Ako nam je ovo discount nivo, ono što mi čekamo je da cena nakupi likvidnost i da tu izbačenu likvidnost, znači ljudi koji su likvidirali, da tu nakupljenu likvidnost iskoristi kao pogonsko gorivo za nastavak kretanja u pravcu strukture. Znači to je glavna ideja ovdje. Ok, jasno. Znači recimo kao što je, ajde, pričam. Znači kao što je, smo mi bullish ovdje na EURUSD-u i sada ono što, ajde ovo je neki trade koji sam jutros imao, znači mi smo ovdje nakupili likvidnost, ajde da, uzet ću neki drugi EURUSD. Znači šta se desilo ovdje? Znači mi smo ovdje nakupili likvidnost ispod, imali smo znak snage na marketu. I kako je cena došla do ovog nivoa, navukla je veći broj ljudi na pogrešnu stranu, znači ljudi sada longu. I sada ono što mi čekamo u tom momentu je likvidacija, prelom strukture i onda neko pozicioniranje. Evo, to su prvi 10. Znači, likvidacija, prelom strukture i onda pozicioniranje. Eto, bukvalno smo to preuzeli. Ok. Tako da, ako su ovi otišli, Matija opet. Matija, jesi ti prelazio Vajkov? Vjerojatno nisi. Nisam, ja sam zadnji, kako se zove, na order blokovima, jer je duš, danas pomislim s tobom preći, zakazati pozive. A i na poštu sam, tako da na mobitelu gledam, pratim samo, tako da od vježbe slabo mogu. Ok, važi, hvala što si mi napomenuo. Ništa, momci, onda se mi vidimo sutra, ispratit ćemo nju. Imam ja pitanje, Nikola, samo, za što se tiče kursa, jel si postavio možda neki kao preduslov da moram da pređem neke lekcije da ne mogu da skačem sa lekcije na lekciju? Pa nisam to razmišljao da postavim. Zato što meni na telefonu, htio sam da uđem u novu lekciju, mentalni modeli, da pogledam. I iskačem i da nisam odradio neki kao preduslove u lekciji. Ajde, možemo sad jedan da vidimo šta je, mislim, nemam pojma iskreno. Može. Tako da, momci, eto,